IT no kari Pakistan ya usipai BSF kari India hadin ba ula syak set hadu arpois ngi hapo kari Pakistan. Kat ba kajing yakan at hapreng jong kari India bat kari Pakistan kadang kluit ba kamtam hakanika tayo balala hakaban nakaliang kari Pakistan kalashim kabu penban daki babun ki sinjam ki kam tok kam syukur ban penpau syaka pertai bakalayo ban bom yaki benda jong kari India ban siat penhap yaki lingso nyepom kari India bat kiwe ki kam syukur jongka lengba ki nongyalam jongkahi ki balakam haki babun ki lat pathai khobor ba pher ki balalek ban shim interview yak te ki nongyalam bahakli do jong kari Pakistan penban hakaba pau syai pade haba ki nong shim interview ki lakli yak te ki nongyalam kari Pakistan bahato pidon ne em ki jing pensisha halor ketika jingkam jongki hakaba ka jubab nak te ki nongyalam kari Pakistan kilash ongbek bakita baro kideki khobor balami napo kari India hi om napo kari Pakistan hakaba kala pau syai kedar bakitei baro balakam dakari Pakistan kideitang ki jingthok jinglamler sudah baro haka arkulai tarik ubenai risau wena ki sipai border security force BSF jongkari India ubalat tip kerteng yau kum purnam kumarshau ulasyak kemno haki sipai ka Pakistan Rangers Daimenin kasngihi baki bor kari Pakistan kila IT no ya purnam kumar syakibor sensar jongkari India hak haput atari waga hap Punjab hak por kuma shiposh teng paje menstep hadin baki bor kari Pakistan kila set yau hadu arphoi sngi kenti bat ya ketika jing IT lap penlong katkum ki kendon balabu hapdeng jungki arliang mamla usau bala syakem hakapor ba udang lech seran yakin nongrep hajan jungka international border Hafiro Sipur district batla antat ba ulayat lengba klemdatmu bankam syaki jaka jongkari Pakistan kajing syakem jungu kalajia tangsisi hadin kajing syak penyap kiriu pajba karbi India hap pahalgam kani kajing pelat yau te sipai BSF kalong hadin kajing yate kularban sange yasiat tangshan hapreng ki Director General of Military Operations DGMO jongka India bat ka Pakistan ka balap peni ya kajing persang keberang yak syakmat ban penek ya ka syongsuk syongsan kamtam haki kaput jongkari Pakistan bat kari India.